Now I would like to invite our next contestant, who is very much ready to perform on stage, Zenngaihsang, New Lamka, Manipur. Cho nên đi, đôi na Zenngaihsang ấy chát cái giải turin, du sắc na kan lane. Riêng ngần nói chim lệ lung lên khờ thăng số bằng cả hay áo building này lâu cả ôm la lung ngọc kia chính là cái gió ha mũ dâu toàn kết hoa hồng nhà riêng đi hồng xóa khi lâm thần áo cả nôn na dây than em tôi đủ yên bãi cả tao nằm một na tê không ai sẽ khi văn gịch qua kim mi tê ô không phảiวันตัวดำนาของเปียริงจีlấy tung hồng kia xia rong cả cầm mà mang thang ấy lâu đi cả dâu dâu hi lấy tung cả dâu dâu hi ba xiang tu nâu sinh làm để tu kỳ cầu na lau kamu bangai an bang honi ve te piom lo nong it na zai lan sani tui pi tung qua zin bang i tom kali lun tak na we pi le tui wa den hong vai sắc zeli thằng van đôn mai mít xóa đi lung hay kiến thơ văn gịch qua kim mi teo không phải quần tô đắm na không bia đi chi lấy tung hồng kia xia song cả cầm mà mang thang ấy dấu dấu hi ba xiang tu đâu sinh làm để tu kỳ cầu xóa ta dấu hi mỗi na vẫn xóa ta dấu hi vang lên na lên miền thân na Sang. Itu akan saya thêm. Oh, saya thêm. Okay. Oleh, tu nak cuan kena diktu te, tu kau jangan ai thap padang. Hello, Sang. Hello.
You look so beautiful, first of all. Thank you. I'm so sorry that I didn't notice you in the first two rounds, first round and second round. But from top 30, you start improving yourself and you showed us what you've got. So you've got more and more improvement. And right now, you're one of the strongest contestants in this show. Thank you. And I love your song tonight. I love your music. I love your song, the chord, and every expression, and your stage performance also. Thank you. I'm so... I really, really love it. Thank you so much. Cái po khá khá ron trom puya, tir làm ai ni ron chết chặt chầu zel maya, mi Zofa in buồn thiam, cũng nghe ni, anh soi, anh nè lâu chế pa mo ti turin abuan chawa, anh nè chầu vek thu gen tiếng đeo khan, tira trăng khanin beng vir takini ron chengal chuang lawa, amaro chu Shoron kal chho zela improvement kha iron phor chuak zel maya thuruk mo top 10 china ron phor tur ti te hi nei mo ti turania chuwang chuanin zan in po social tur wang khop mai a chang khan tle min ron chang lut tu kha ar iron khuang che pa mo ti turin ari le loi chep china ma se break it up man le chia china alom khop mai ka be sei sang khop mai che til dang chu soi tam lo meang Hello, mẹ. Sangi. Thôi. Nahi hỏi lúa mà. Con cái bạc pi mà. Alo ton kha aniam lam kha nangin nal dewa bol nahi dia mà. Nal dewin bol le chun le athu khamin athei thei ke ya le chu. Banga hỏi lúa về mà. Future kha lo ton naman chiang kha athu le o kha style le hi thodi athu le min thei ve thodi chi dan deu kha nanangai to di kon dei sa adang teng kha hoi vek hi mo sang ya hoi kon sa siam kon salwa pathianin han bol zol to ta hen Cái bà kìa. Hello. Hello, Zhang. Hello. You look so beautiful. Thank you so much. And then I love your voice a lot. Siam bell ma. Bà kìa. Your voice so smooth from the low to the top to the highest point. All the transition and everything, and the piano parts and the loudest part, everything goes so smoothly. I like your stage performance. I like your confidence. I can see through it. You know yourself. You can do it. So you got a lot in you. And avec pi Zenngaihsang hi mo. Tâu pan tu pang petayan mo. Cái bà kìa. Ale, lo, ome. Sang sang hi aron sai mai buin chu avon hian min vuan o ma fel pathum na ka zai tu lo atia chuan ka thak thei lo ka thu lo ka tia a nervous em ma mai ro chu a nervous angai to chuan aron zai thale me ya. Are you happy with your performance? Yes, I'm very happy. Okay, that's great. We'll save the Thanksgiving for tomorrow, but is there anything else you want to say before you leave the stage? Yes. Hay ka check mo hon siam sak hon bo sakha palian ke nga ke pa thu hay pen ka gen te ngai kha we make the check like 3 times and 4 times around because we use only keyboard and guitar mo, and it's really hard to sometimes really hard to follow, but he make it beautifully, so I want to thank him very much for this check. That's all. All right. Thank you so much for whoever made the track, and we wish you all the very best in the next performance, okay? Thank you. Thank you.